Pozovi ekipu od kuće da dođe. Da. Ovdje to treba biti negdje malo. Eno požar gore. Sam vidim gdje se ulazi. Je li ovo ovdje? Sam vidim. Nije ovo makadamski, samo... A još gore, još. Još gore, brza pošta. Ne. Uf, dobro gori. Provođi dole. Sam provođi. Aha. Dobro, stani. Dobro. Daj ovdje vam. Daj vam jedno vitlo ovdje presjeca i tamo će ja provući s druge strane. Daj mi tu vitlo. Ovdje, ti ovdje stan. Otvori mi kapiju. Ajde. Ništa, ovo vam kuć spašaj, ovo pusti. Ovdje presjeca kuć spašaj. Ovdje presjeci. Ne, tamo grinju. Okolo, ajde. Poziva stano 62. Ovdje razvući, sad će doći još jedno. Razvući. Kuća, razvući, pomažem, navući mu to. Ovo je navlačiti, momcima, treba pustiti to ovom navlačiti. Samo ti polako. Ne skiraj se, tamo s momcem, vidiš kud ide. Ne skiraj se.
Odmati se. Kuća. Ana 30, poziva Ana 62. Sama jedan je snimaju ove koji će 96 sa prisima. Dobro, dobro, dobro. Čuješ? Stavi ovdje ljestve. Sad je Pavić došao da hvati na kamion. Stavi ovdje ljestve, ovo na ovome, ovo. Može. Šta ima? Sam polako. I razvuci jednu liniju i stavi tu ljestvu, ću pred sam da obiđem njih, da vidiš šta radi. Vidite. Navuci, pusti me! Navuci mi crijevo, ovdje nemoj mi govoriti šta radi. Pusti drva ima, kuće nema. Pusti to sada. Tako ovako. Tu gore preći. Samo ovako. Da, tamo. Može i to, na drugi, može tu. Tu polako. Polako, samo oditi me presjeci. Tu presjeci. Nemoj, šta neću spomenuti. Pazi ga tu, Paviću, da ne pane. Dobro, pazi ti šef, nemoj ti gu. Duća, navuzi da je meni vam sada. Duća, čuješ? Duća, vitlo mi navuci, to, može navlači vitlo. Duća, navuci mi 4-5 metara vitla. 4-5 metara navuci. Samo polako.
Navuđem vitlo ovoga malo. Dobro. Moramo kuću braniti, kuća je prioritet, kuću drva ima. Ajte svi odmaknite, drugo se ne pala cigla na glavu, gotovo je. Sada. Dobro, tu se, ne sviraj se. Nemoj, pusto. Ajde, ima momka viš gore, presekli smo vamo, tamo 4 momka gaša, nemoj te potrebe. Vidim ja, imamo mi ovdje bez 2 sata biti, samo ti je sviraj. Neće to, gotovo, vidim ja tamo sve, nećemo otići dok ne pogasimo ovo sve. Više će se povrijediti nego nešto, paše cigla na glavu, oprošete. Bolje vidi ovo ovdje, vidite oprošće. Pa nije dobro, vidi da nije. Sviraj. Prijatelj, drugar, gazda, ovi moji raskrivaju dole, baš je tu civu, paš na glavu, različet glavu. Znači nemaš ti šta sa tim kraj nas 4 mlaza, samo, pa mislim, pa znam, ali bolje je da ne povrijediš sada, nego sada, vidi da je presječeno, nema kuda, idemo raščićavati i to je to sada, nego da ti pane na glavu cigla, mora pasti na tebe još gore.
A, vidim, a ne možemo doći do toga, vidim. Ako otite. Aj može sad. Izvuci sam. Nesi moći ispraviti, moraš izvući. Izvuci skroz onda. Aj vam. Samo malo povuci. Nemoj sad mi ove zatrpno bitve. Čuješ? Čuješ? Zatrpno mi ovo. Vitla si. Ima je ovo ovdje prostorije, ovdje ima plamena od zida sakriveno. Ovdje iz ovoga zida imamo nešto, dobro drži to tu, koliko ovdje drva, ona tamo. Koliko može. Ovdje isto ovi radi, dobro. 10 tona je uglavnom. Kreni gore, da se povući ovaj jedno bitno onda. Ovdje ima, ne možemo doći na pecana i ovo. Samo se isto mi doći, dobro? Skoji se. Ha? Malo smanj. Ajde, da riješimo ovdje, daj ovdje probam. Ovo ovdje preći pokreću ovdje. Da probamo od odkota je vidjeti to. Daj ti ove... Daj mi sikiru. Daj mi sikiru. Aj, polako. Čekaj da ovo valim. Nemoj, čekaj, jako tu temperature, nemoj isto, nemoj jako puti. Čekaj, polupam cigle pa onda. Ajde, nek sikiru. Sad su isto. Ima. Daj.
Aj vam popis. Brzo je ovo. Evo. Dio. Sad ćemo tamo isto onu stranu. Ovo je zid, zato i gorilo ovdje. Znaš koja je temperatura? Nemo da provjerio glavu, a tu ću. Sam tako da tako tu. Dobro. Pošto ćeš mjeriti crijevo, a ti pomjere onda napravo ovo isto pa povuci crijevo tam. A mogu ga držati crijevo sam, daj meni ti mogu da sam. Aj ti tam pomjer, si isti. Vai se sada tu. Pusti sikret tu sada. Od do kraja, da. Je tu drva, jes već? A je tu zid ima između drva i ovoga?
Ide ramova za koš. Niko, evo ovdje sve ramove od košnica, vidi ovo. Daj bolje. Malo pusti. Zakač to da pusti se. Gledam. Sad malo smanji, Ogi. Pola cister, Ogi. Pola cister ima malo smanji. Nixon. Niko. Pola cister je malo. Do pažnja dođe. Pust. Jeste valja ovaj prvi naval, ali glave navalja. Stalno ćemo te voditi. Koji broj nosiš? Imam ja, misli košnje, samo ne znam, jesam me te dao jed, nisam. Doješ ti košnju. Polako. Žurbi, odmor malo. A ne znam, svijetli sada? Jel svijetli? Onda je snimilo sve. Znaš šta, nisam je punio nikako, otkad je Mario otišao i rekao neće moći da ništa. Upalio sam je kad sam krenuo. Niko! Sretan ti rođendan! A ovo ćemo sad razbacati.